Yampainka. Itangaza. Mze sigaye ucumba. Igira hano kurantera icubazwe kukigambo. Kubikomeje. Uko gucumba nkoze kuko urabona ko ukuntu wari wama wigira. Je naravuze ati nta Sofia ukwambara ipantaro mu wanje. Naho gucumba ni bisazwe sinzara. Ahubwo ni kabutura zayamba. Wose araho ngaho nyine ngo akene ngo nimba ari umudiaspora nimba ariko bari mu kubivuga nta uzumenya. Naringize ngo kurange nanone. Uba heho ngo aba muri Kongo. Eso. Abo si babandi basigaye bashikino bakanga abagore. Ese mwabaye mute? Twagiye kwa Ananiya kuwa gatandatu. Bisanga ari gucumba. Icuya cyamurenze. Yahumagiye ngo karacumba. Asigaye acumba nawe? Twasanze yacumba. Asigaye acumba Ananiya uriya waje wundi wazuntuka wa munsi. Karaza yumva. Yaracumbye tu. Abagabo bazabimbwa gasibakeye we n'amategeko asigaye agendera naho jewe. Jewe gano umushasha ariko n'amategeko asigaye agendera uyu mugore kandi narayimubwiye wa munsi. Kandi waramuhanuye wamubwira ko nyine ariko ingo. Je nasa nuho narazamuhanura ariko sinaza nyine yumviye nyine impanuro. Si impanuro zirayumviye ahubwo bivuga yuko ibyo hakoriwe karabikora kubera ko abamutegeka ko kubera ko namuhanuye. Soko mategeko. Kubera ko umunsi nazamuhanura ntiyaza yumva azama nkankamira gusa. Umuntu nyine nagaza yumvira aho ngaho. Barakubwira nyine ukiye. Umuntu ugiye yumvisha ubona ko yumvishe naho yazayamegagaza ukamubwira ngo rankubita. Ariko kuraso kumvira kuri yarongeye nyuma. Umugore aramuhaje. Kandi kirasi gisagara ase wo mujuriya. Kwa nugendera ku magambo y'umugore kuri. Umugore gute kandi ari nazamuhana uzuhaza umugore. Ariko kukoje kuvuga uti wowe. None si uzuhaza umugore amuhaza. Ugendera ku magambo y'umugore no gukora ibikuvuyemo wewe n'ibintu bibiri bitandukanye. None so bwo bimenye gute kandi umugore amuhaza. Kubera ko umunsi nazamugira inama ko waba umugabo ntiyanyumvishije. Zaraje we usanga yararyamye nawe akitekera. Ahubwo reka nzomuvugisha ahubwo. Uri kuri telefone? Yego. Ndeye. Kumaze iminsi ndakubona mu nzu usigaye uba he? Narindi hano. Ubundi naza mbaza mukuru wawe usigaye uba ari maze iminsi ndakubona nimba kubera akazi kenshi. Kubera ko arabizi kumara iminsi umuntu atakubona mu nzu kandi ari we mwana urimo biba bigoye niyo mpamvu mbakeneye ngo ngume mbaza amakuru yawe nyine menye uko umeze. Ariko nawe ufite telefone nawe ndayifite. Tumaze iminsi tutabona ukanyandikira ukambaza amakuru bene uko nguko ukamenya uko umeze nawe ukamenya uko umeze. Genda nziza boss kibazo ndakomeye. Ariko n'ubundi nyine nubwo nari maze iminsi ngoza mukuru wawe nayo nkeneye kuzakuvugishaho. Mvugisha? tuzaganira nta kibazo. Gusa nyine nshaka kukumenyesha ariko nibaze ko ntacu byishe tugira ikibazo. Noneho bofe wambwira arankeneye niko ashaka kumbwira ko dusanzwe tubana muri ino nzu nta kintu arambwira ngo ashaka kumbwira. Sinimba ni ikihe kintu ashaka kumbwira. Uwabaza sister nimba ari icazi ubundi nimbwira sister gasanga ntabyo azi sibo ngiye kubateranya kamusiborere zaba ndora. Ese wabonye gute cya gisaza hari atwara twagiye kuramutsa? Kira gisaza ngari gisutwa kirabisa cyangwa cyaragukunze kikabeshera muri umuna wiwe ahubwo cyarankunze. Aha ufite ikibazo ugiye gushakwa n'abasaza ndakurahiye. Ufite ikibazo kandi abasa nkaho ari umucuraguzi. Ese umucongozi tuzi umucuraguzi azari iki ko umucuraguzi
woza umubona gute kanakomera umucuraguzi singaho wasanga ariyo mpamvu amaguru asigaye yanjye bose yazo barebe neza cyangwa uzogende gusengera amaguru asigaye yanjye wasanga ariko rusigaye rubiniraho gikome mu izina rya Yesu zabumbwira ibibazo naya itakurayo woza ukibona kiracyogira ubwenge bwo gucuragura ntawomenya kiza cegera nk'ikizeze kubwira afite umushitsi hari inshuti yanjye dukorana mu kazi yari yambwiye ngo arazokunda mutse aya ngaya genda umwitegure guteke murye n'umushitsi ugeze mu nzu bwa mbere arasohoka atariye ararya genda umutekere si wa mushuti wawe wakomanga usanga ari we ni karibu harakinguye singawe uyu ni wo mushuti wawe arambwira mwaramutse neza dore ni karibu ngaka agatebe kudusanze mu gikoni wihangane kurangira se ngo hari ikibazo muvutse neza ni amahoro ariko ndabona mujugiye ku bintu tuguheze nawe kuri aka kaji reka nse no kuri aka nyaho nako ndumva none si uretse tukamuha akawe ese wabaye gute ariko uri umuturage wa mugabo ese wo kunje ubwiye gusa none usanze ubundi fanta hanywa tuguhaye wobiki ndayimusubiza ugatwa si ugusoma murasangira se ku munwa n'umugore wawe ukazugira amagambo kandi yo ukazugira amagambo menshi amagambo ari hehe wari unanyotewe yarapfuye hanze hari inyota yasaze tureba ko yako kari kadeze reka tuguheza kawe turasangira n'uyu nguyu nyamara nk'ibivuga ndabona neza hano ni amahoro umugabo yagiye he sanze agiye mu kazi ese ukwiwe aza yicara ariko mu nzu sanze asohotse mu kanya kenshi nkunze gusanga yagiye aha so wabwiwe n'iki aha ngaha none singize gutya turagiye na wa mwana nani w'abanyabyinshi mubwiye ngo nangeze iwawe ngo ndebe ko nuhasanga umugabo hari ibyo nkeneye kwamfasha ko turashaka akazi mpashike tuhasanga ibikaratasi ngo mwarimutse twamatuza uku nguku turaje sinzi ukuntu yagize gutya ku byuma by'abazungu nibyo byaza bimurangira iyo tugiye dushike nyine aha ngaha narinzi ngo twayobye ariko ubwo mbabonye twahurutse jagenze gute inzu yaratobotsemmo amazi biba ngombwa nyine ko baba badushakiye aha ngaha ko barayikora nibyo kabisa kuragira ngo hano se hari icyo habaye ntako habaye nti harimo ga ya makongoro waza usamariye ziriya nyagwa se numvishe ngo zaguze ifaranga nyinshi aho bari bagiye gutanga n'umwana Hello. Allô? Jolie. Oui. Wiriwe. Ego. Basha nahageze ariko ndikubona nyine ari ahantu hari amazu menshi sinzi nimba ariho. Hari imodoka itukura nikubona ari inzu nini niho? Yego naho reka ahubwo nsohoke. Okay. Ntari bisohoka urebe ko hariho ndabona nahageze. Sorry karibu kari wanje. Sikure nagize ngo nayobye. Neza. Ndabona. Umeze neza wagira ngo iminsi ga y'akazi nta ujye kumenya. None. Karibu. Karibu cyane wacu. Sawa. Ni sawa. Umeze neza. Turashima namwe. Natwe ni amahoro. None se uyu mushuti wawe nawe ko taho twamenye. Uyu mushuti wanjye turakorana mu kazi
abari hepfo iwacu. murakoze nanjye nabishimiye kubabona yari yarabambwira ngo bafite sister wiwe nagiraga amatsiko ko nishimiye kukubona Njewe uranyiboneye. nakubonye Aya ni karibu cyane. murakoze N'uyu ni uwundi mushitsi usanzemo hano. Yaraje nawe kuturamutsa. Usanze umugabo wanje asohotse agiye mu kazi. Ubwo wenda ubutaha uzaza hari. ubwo nahamenye nzamusanga Oya ni karibu ntabwo wabyije cyane rwose. Ni karibu wisange wiyumve kuri mu rugo. murakoze cyane Yego. Ese witwa gute mama? nitwa Anje. Witwa Anje? Yego. Aya mfite akazina keza ka ndumva ari sawa cyane. murakoze none musariro uyu mwana ko ndabona ari mwiza. Yo bari we murumuna wanje yaratwaye. Kandi uyu musaza Ese ni gute ko mvuze ko ari mwiza ngize nabi? wowe uzoshingira murumuna wawe abageni bose? Uyu mwana ko ndabona ari mwiza cyane. Ndabona bizokugora. Oya ntibizangora kabisa mama muri mwiza cyane. Mfite murumuna wanje. Nawe ni umusore ushitse kabisa. Karashaka abageni yarambwiye nzamushakira abageni. Tumwiteho rata. Uyu tumwiteho wamubitaho. Wabaye gute? Nabaye gute? Cyangwa hari uwo wishakira wa kabiri? None wowe uzoza uca n'umukobwa wese muhuye ngo ni umugeni. Umukobwa wese ni umugeni. None kera uriye umushize? uvuye Ayaye noneho azareba ukuntu ga bose abashima ariko yako n'uyu nguyu ntaca abaye. Uragira ngo arica abaye se? Ayaye ni mwiza cyane. Mama wampaye se ka nimero kajana kazabahuza n'uwo mwana. Oya mushana wange. Tukunda abantu baza basenga no umunyamasengesho azahumiriza gutya isi gashira. Zayiguha ubutaha. Sawa ntaco ngansohora urugo ngende. Kugiye kare. Ko araho naringiye gushika. Ari indi gahunda nari mfite. Ngansohora urugo. Kankorenze irembo tadusoromera igisusi. Iyi nzu se nakunze ahantu mwimukiye. Ahantu hameze neza. Nahakunze runakunze sister wawe. Araganira ni umuntu mwiza disi. Ufite sister wawe mwiza. Nta kibazo yigirira. Ngo pe ngambwira ya makuru b'abantu bose. Muri kampani ujya uvuga ibintu biriya byuma biri gusakuza ntiwumve na kimwe. Wa muntu wa hano abo muri Afurika rero ndabazi wa hano sindamenye ibye bimeze gute mbwira nawe gawumpitiramo ukabwiraga mwiza nuko byumva turebe ifoto yiwe babandiga ibona arababonye ndabazi turebe wa hano nawe niwe ntarabona turebe kabanza umurebe mbwira ayi wewe ni igitangaza n'uyu wamukuye kuna ari mwiza je ndavuga mukunda ariko ni gute uyu kandi ari uri hano hafi no bariya umwizeye gute oya wowe muri Afurika wapi wo muri Afurika yamwizeye uko umuntu mutari kumwe umuntu utazamenya ngo yagiye aha uyu nguyu wa hano ahubwo niwe sawa kandi ndikora nta n'icyabaye ameze neza oya niwe mwiza ahubwo akakubwira ibintu tugiye gukora tugiye kuzamupima turebe ko ari muzima ariko we kuko ari hafi biroroshe kuzamubona uzamusabira ndetse tuzahure turebe ngende ducekinge turebe ngo wasanga tuzasanga ari muzima kuko ndikubona ari muri abandi nabo ni beza ariko ushobora kubizera ugasanga umusibeje neje bundi ati mifaranga wazikura he wazibona akanazijyana mu bandi ari ubu ngubu usigaye ukora wazimuhereza akishakira abandi begeranye uwo mugabo cyangwa se umugore n'uwo muri kumwe none uyu ndikubona ari we sawa reka ahubwo tuzamupime tugende tumupime umpereze nimero ziwe nge nzamuhamagara nigire nk'undi mukobwa atazi umunyamibabaro izina ritangaza nayo yari yacafuye mwana Sofia nawe nuko amagenda agahera iyo yagiye ntagaruke wa mugore nawe amatwi mabi ari mu kugenda agatinda iyo yagiye ejo bundi naracumbye numva ibihimbo mu kuboko none ubu nyine nimba
umugongo nza kuzuka none aho ndyamye. Ari Mze. Mze. Uyu ni wewe? ni karibu mwana karibu. Mumeze neza none? Ameza neza. No kubera iki se? Kuntanye so namambwa zo guseka umuntu w'umugabo ngaho. Ese Uyu ni we nsanzwe wakoropa. ese mwana kubaye gute? Ese umuntu ndazaba. Ese nicara mu bucafu. Uri bugaje wundi ushikana amagambo wazombwira. Ibintu umaze kuva gusyo. Navuze ko ndokoza isahani uri umuntu w'umugabo. Ejo wundi umugabo yarangiye arambwira ngo ngo yaje ngo asanga ngo hawo cyumba. None ugeze kwicara hasi. Ngiye kwicwa n'inzara muri Amerika hari ibyo kurya. Ngiye kwicwa n'inzara muri Amerika hari ibyo kurya. Ndahebye nta mugabo urimo. Ungusiye gusa. Ese ni ndangiza ipantaro namubwira ngo ari mu mugabo naho no ubusa. Ese yewe njewe wakubwiye ngo umugore wanje ndiyo kwambara ubusa kuriya. Urananiye. Jewe nakubwiye ngo nkora byose. Hano urukundo. Urukundo. Rogo twaye na uzoze mu wanje ni muzasanga. Rogo twaye sinasa ntuza woza isahani. Rukundo uzoze mu wanje. Tuza woza isahani. Jesse umuntu w'umugabo urakamba kamba hasi nguruhisha. Jesse sinokoza ukubako mu isahani je ngoko ndoza. Jewe. Mze Ananiya. Tuzi kuri yasino. Wondusha amagambo gusa nicyo kintu woshobora. Naho ipantaro uzuyambara nta uzokwambika ahubwo. Nta kundi ariko se tureke ibyo cyumbuka kwa nakamba ese gucumba yewe nzicwa n'inzara hari ibyo kurya mu nzu nzakwame ngwa hasi nyine kubera inzara. Umugore yari yagiye ku isoko amare kuja ku isoko kurambabaje amare kuja ku isoko numva mu nda biranze namangenda nzinga gatima kangana gutya ariko kurakamba hasi sinocumba Sofia yicara kurakamba kungura umusaza yangura umugabo nk'abandi nawe niko kugira ngo eseba tubireke ayo ni n'amagambo y'abagore nta mpamvu yo kuja muri ibyo. None tumeze neza noneho ni amahoro n'ukuri turakomeye turashima Imana nkaba namwe natwe ni amahoro nta kibazo urashimira cyane kirangiye neza subiye nyine ico si ikibazo cyo ntukigire ikibazo natwe tumeze neza n'ukuri kose. Mwana Sofia niwe wagize gutya watangiye imirimo ni uri mu gukora nanje ndi mu kwirirwa ahangaha niyo mpamvu usanze mpangira gutya. Umwana se ari hehe? Umwana nawe yagiye ku ishuri yagiye baramutwaye ngo yagiye mu kigo ngo azamara igihe tutazi natwe ntaziga n'icongereza zabanza yige ngo amenye icongereza ariko bishoboke ko azatindayo. Bizayifasha cyane. Umwana agiye ashitse no ashika kicara zino zitwara abantu ngenga ariko nimare gushobora kuragira ngo yoruha ko ifaranga mpamubona gutya aracakeneye kwiga kwina aracari muto. No tubwira gutya gejo bundi musarira ndi mu kuvuga ngo uwo kwirubura mu ikanisa ariko kuguma kugenda gusengaga naho utarirubura naho ni ibindi ariko ese ndi mu kuvuga musarire ndi mu kuvuga ngo twafunguye ikanisa ye. Ko mbitekereza naho nta undirura ariko no kubanza kurinda tukareba kubanza tukabitekerezaho neza mbere yuko twageraho nyine ako ngende mu gutekereza ko twoje mu barabiri wacu. No twofungura ikanisa mfite umuryango madamu wawe nawe ndango afite murumuna wiwe ni benshi ikanisa ryakomeye twoko amadushinga ikanisa kabisa kandi rikaba urushinga ariko gakujya ikanisa ry'umuryango nabyo ese ribaye ry'umuryango gute ribaye ry'umuryango uko numva twabanza tukabitekerezaho niko nje ntekereza ntaje se none ese wa mwana nyine murumuna wa madamu wawe ameze gute? Araho ngaho nawe arasa n'ugiye ku ishuri nawe ni nko wanyu
ayaye kabisa nibyo kwiga ni byiza mwana kwiga ni byiza twe twashitse dushaje titwagirirwa amahirwe yo kwiga ariko abo bakiri bato ugiye gugirirwa amahirwe nubwo tokwiga ariko ukabyara yani mahirwe abasumba yo ngaho ayaye kabisa nibigega nibo bazadutungira muri iki gihugu cyane ko dushaje twebwe twabishoboye ariko dufite abana bose bizorosha ese mwari aho umeze neza yagiye hejuru ariko namubuze na telefone kuva mu gitondo telefone yagiye ikihe kibazo telefone yiwe yapfuye ariko yagiye kugura iyindi niyo mpamvu wamubuze na telefone ndavuga kanze njye kumwishakira nicyo kibazo yagiye nese kuri mu nzira basize jenyine bose n'umugabo yagiye mu kazi yagiye no gutembera sinzi yagiye naje usanze nari ngiye kwa mushuti wanje Sophie umugabo wiwe ni wa wundi wazi kubwira ngo yakushimiye uriya musaza nasanze wanyejo ariko yaradusekeje njye narasetse ukaja kubaramutsa nawe si weekend se nta kazi gari nta kibazo twagenda tukayakubaramutsa nawe aya nibyo reka tugende tuje kubaramutsa yego nta mahoro ni ukuri turashima imana namwe mugize neza ko dutemberera n'uyu wanyu uyu namusanze iwawe ejo yari yahatembereye nawe oya madamu nyine namwe ko wari umushyitsi uri mu rugo ejo volume nibyo ukeneye akaririmbo kari karyoshe uko usanze tubyina ariko fata ugabanye ibi ngibi byarananiye oya nuko ako karirimbo kari kangeza ahantu ndavuga ati uyu wacu yogira gutya akagakuramo ntawuzume ariko ni kubw'umutekano mumeze neza ariko mwasize abandi ari amahoro wa murumuna wawe yagiye ku isoko muri wacu sinarizi ko ari hano uyu nguyu yahageze yari yaje kumvugisha naje kubaramutsa abana nagusezera ni ukurinda gusezera abagabo namwe ukavuga ko uziyogiye ntawe umenya ibyo bavuga niyagiye niyo mpamvu ndakunda aho ntembereye aya nibyo nuko murafatiki ko ndabona iminwe isa nk'iyumye ngaho ni karibu ngibyo nimuryoherwa murakoze Sophia yagiye Sophia sinzi yarasohotse ariko nawe muri iyi minsi yatangiye akazi ndibaza ko ari ejo yoba yagiyemo nari nagize irungu uyu mushuti wa murumuna waje nawe ageze iwacu mpita amubwira tuze tube dutaramiye hano iwanyu ni karibu cyane naje musanze nyine uyu wanyu ariyo twari turi kumwe aya ubwo muje namwe ni sawa aya ni byiza cyane none uyu munsi ko ndabona waje wambaye neza nuko nguko nyine ntureba ni nkaho usigaye nawe umuganiriza usigaye umuvugisha none wakundi gusa hari ukundi se ayaye ni ukuri kose umugore w'umunyarwanda ayaye ni ukuri ntakazagira gutya ngo agutware uko ushaka ayaye uzubumuga kuriya yambaye neza ni kuri umugore ni kuriya nyine umugore wese w'umukristo akwiriye kwambara aho umugabo yambara nk'ako akwiriye kwitwara gute kugira nasanze uhawe ukambakamba ese ubaye gute wowe ubaye gute zuba umugabo zugira ibanga wambaye nawe wokoropa umusaza we nasanze ahakoropa waba kindabeshe se byari nasanze ahacuma ndamubwira ati ejo uzaba uhakoropa yarankubise umwoko ariko gukoropa nta kibazo ino ni ugufashanya umugore adahari umugore nawe nta kibazo nje nicara mu icukiro umugore nakubwiye ko yatangiye akazi nzagire gute ikibazo ni imyumvire yawe icyo navuga nahumiwe gusa umuntu umugabo nguyu ibyo ni ibyo wamuzana kubwira ngo ushaje ukamubwira ngo uri umusore umuntu w'umusore uzo kwambaka ibyo ni ibintu ukwiriye kubwira abagore byaragucana ndamucanze ibyancanze umunsi wazo tukaba turi kumwe nawe
n'uyu mwana kumva ibyabaye ndi woceceka ukaja kubivuga wano umuhana atazumva mbimubwiye uraberewe cyane mama nako uyu munsi umunsi waje wambaye amaso yawe naho ngaho haba gusa suza kutuba tubugana nizo ngizo kubega ho akeneye kugira bishire nyine tutabivuze ibyo se mwamuvugaho se nta na kimwe gabiga gucumba sinakoze amakosa nyamara ya manyamakara aza gushira nta makosa yakoze rwose gukoropa hariya nta kibazo kiri oya nta makosa arimo ariko n'ukuntu yaza tubwira nta kibazo kirimo ma ahubwo ngwino wicara hako numva ari wowe wavuga ko numva ese muratangiye kandi ese mwebwe ni gute mwagiye mwiyoberanya basi mukanijijisha mu bantu ubwo buhanya muza gukorera muno aya mwebwe sinzi nuko mukora mu musatsi buri kanya muze mureka inama reka kono kuba bimeze haraga bari kumwitaho ngo rero kumugore ariko satani karamwitaho ngo bigende gute arebe ko ameze neza aho ari napfa aho ngaho nibatoke nibageze ejo azaba habiko jewe neva uwo sinjewe narakubwiye ngo sinjewe wogira gute ese umva hasoni nakumira no kuri kose uko ama wicara utora ubusa ni mutoke ni bito kutarebye ko ameze neza ese hari anti hari ikiyo iyo yireza hari igihe hano gaga amasaha bari kwihuta ugahita umbarebera niba ari akantu kagakura ariko mu bantu sinzi uze mwiyumanganya basi mwiyumanganya gute nta cyaha tuba dukoze ntaco ibyanyoga n'Imana